Sadurunge lumaku inggih sane mangkin uningayang didiang sedurunge kadihangani desang pancil Pandawulunge Prabu Yudhistira nyaweng wenten raris pakayunida Sang Prabu Yudhistira pajang nyawis punika bebaosan ya. Sang Subadra Bih Dewa Ratu Agung uyak tidakatin pariangan sahe punika hidup mesan mesesamatan uduh hati Dewi Subadra hidewa ledangan kayon iratu sampunang yang adi menerbe kayun salit arse dadi deh beli ledangan pesan pekayune beli bakal ngewan-was wati sampunang adi dwara ledang sumangne labde kaliya pejalan beline idewo patut para muledangas titiang buat pemagin beline hadi sang pari zarahkan beling ngamul jaga risepetilar beline sarang pesemetonan beline kairing taleban rabin beline Prabu keset sane sukserahan beli guminya dia beli siaga sampun makesami iring beli mababaosan sake sampun pada jumpun jani beli bakel pariatne pisan ring sepemagan beli niati ngawana wasa wasone jani
Wena pangi dewu nawang kapin seperti lar beli ni singin adelen beli tuah ngawan-ngawan sebuih ni subo asubo ka dewasa ni yani menyusup alas warwatong ne tiane ngawinang beli sanget kapin ngidewu apa ngidewu ngaras titiang buat pejalan beli ni Oriantu kan beli bakal nyusup alasane madur kamu ngelintangin gunung nolat pemergen sang wiku ian baos santi jani buat pemargin beli nuwantani nutini desang moragursi sani sampun waget pasca dering sejeron wanda prastewa Subadrotan sidang ngocang riwawu canda panganikani desang Prabu Darmo sekadia sapulike neng kapi tengeng tan side mesawur minekati hide dia Subadra sami nangis no dia pandawa marga aduh dewa ratu ageng maka sami pas semetonan idoni nangis nyingaken rikalan ide sang pancil Pandawu segera kemomadi